manefyo nkalya nangwifyo nkafala sakamano meo wandi ukufila mulube mbu kanchitobu fayo wenu iliondi nomweo ficancon cafio sefion faya pantundi wenu mula sunga ifyuni mula sunga enama aine mukasunga pantundi wenu imwe mula sunga ifyuni mula sunga enama aine mukasunga pantundi wenu ushefinshi ifyo mwefumu mulefwaya kuline kanokuchito bupingushi nokukwatoluse nokwenda ubufuke na imwe lyonse elyo fyonse fyonde kabila fyakula konka bantu mula sunga ifyuni mula sunga enama aine mukasunga pantundi wenu imwe mula sunga ifyuni mula sunga enama aine mukasunga pantundi wenu ifile isakuntashi kafyaka tinye pantunavo wachingililwa umapindo yenu kanshimikile kanondolole pabukulu wenu pakuti chalo chonse chishive atindi wenu mula sunga ifyuni imwe mula sunga enama aine mukasunga pantundi wenu mula sunga ifyuni imwe mula sunga enama aine mukasunga pantundi wenu mula sunga ifyuni mula sunga enama aine mukasunga pantundi wenu. Tunasalimia wasultani wetu wote wa Mukatanga yetu mzima. Tunasalimia watoto wote wa Mulwalaba,
Olomami Okatanga Tanganyika, na watazamaji wetu wote dunia yote mzima kwenye unatutazama kutokea chano yenu ya Katanga inchi yetu. Tunasema mpokee salamu ya furaha inye inatokea hapa inchi ya Australia. Tuko na furaha mingi kwa kujua kama mko wengi mko netufuata. Wenyewe hawana na posibilite ya kutufuata leo au mui wakati en direct, watetufuata wakati ingine. Njo buzuri ya podcasting inachana na broadcasting, kwa sababu iko programe pa wakati nye unapenda utefuata, haina sema utapusa kitu. Tunafurahi kabisa kwa sababu niko naona wandugu weko en direct. Mimi nasema Mungu amebariki sana. Leo ni sujet inye tulikuwa nayo jana, tulishinda kuingia ndani sababu tulikuwa na éclaircissement fulani pa mambo fulani. Alors leo tutaingia mu sujet yetu inye inasema fédéralisme mu RDC au système fédéral mu République démocratique du Congo. Wakati ya kupita niliexplikaka difference entre ma système fédéralisme ile inasemewa ingine beko nafanya confédération. Savi tunaona ku nani ku inchi ya Europe ku Swiss wao weko mu confédération. Kuko ma inchi sama Australie babo beko mu fédéralisme, na États-Unis babo beko mu fédéralisme. Alors niliexplikaka ile wakati mishina expert na nilisemaka wazi, lakini kwenye na ngisi milisoma na kwenye ngisi niko mwinchi inyewe na pratique fédéralisme, njo kwa maana niliexplikaka mwile wakati. Lakini leo mitasemea juu ya fédéralisme inyewe ikunakuya na AFC M23 inyewe itafanika mu Kongo wakisha kubeba mkini yote mzima. Fédéralisme ni système mzuri sana. Fédéralisme ni système mzuri sana kwa sababu pouvoir réellement iko géré kuba population. Ba dirigeant beko juste ba animateur du a bon fonctionnement. Abana ni ba boss apana. Ba ministre, ba premier ministre, ba président de la République, ni ba serviteur ya peuple, réellement serviteur ya peuple, abana ba patron. Hapa pa nyumba yangu karibu tu a 300 metres peko ekolo mo njokje batutu yangu balisomea. Siku moya premier ministre alikuwaka kuile ekolo, pske palikuwaka mambo mo mtoto mwa alifanyaka kitu moya ya mzuri sana. Alors premier ministre kutoka ku Canberra na hapa ni à peu près 5000 km, ni mweta ingine, ile ni territoire. Anakuya mu eta yetu, anakuya pa hii masomo, shi tuko hapa atukuyaka tasema alikuya, tulifuataka, mimi nilikuwa kuifuata kunani ku television. Asa alikuya pa East Butler, na mimi naangalia ni kweli. Mimi tulikuya hapa tukushikie kitu, na hakuna mtu atenda kumupokelea. Voilà différence. Mwangalie mzuri. Unitarisme. Milisemaka siku moya mesema c'est la dictature colorée. Mwangalie mapeyi yote kuna dictature. Chef d'etat kama bon anisha kwa sani mitasema nini ni Mungu fulani, kumpikia mikono, kumchezea, kufanya nini? No.
Bien sûr, kwetu tuna makulture, ndio mumukini yetu tunapenda kucheza. Mina yuwaka hata kupika ngoma ya mumukini, mina yuwa bien. Mais ya kuchezea mtu, c'est-à-dire kumufanya sa anakuwa, kumdivinize, kumufanya anakuwa Mungu. Non. Unitarisme, c'est une dictature maquillée, colorée. Et alors, banduku ba AFC M23 bobeko nakuya na fédéralisme, c'est-à-dire beko nakuya batoto ya Katanga kumirudisha pouvoir yenu, kumirudisha bulongo yenu. Kama mulimufuata dernièrement coordonnateur Nanga devant journaliste moya wa Europe, alijiexprimer clairement, mupaka netushikilia shiba batoto ya Katanga buluma ngisi beko netu dépouiller yote kwetu kukatanga. Mupaka na kwisa kwanza kuremplacer ba chef coutumier. Ila itoshe. Au nom du chef de l'État. Système mubaya sana. Njo pale munaona ku Kongo, muntu hana hata na compte bancaire, anakuwa président de la République, anakuwa ministre, munastuka eko millionnaire. Système mubaya. Milifuata dernièrement Kasaya moya eko États-Unis alisema, mulifuata ma video alifanya mili reteni kimoya, alisema juu ya ba kamba ministre batatokewa batabatosha bitu kani. Me ile milifuata zaidi ni anasema ba ministre beko na jarishir na makare minye ya kukatanga. Alisema bien Kasaya ba ministre beko na jarishir na makare minye ya kukatanga. Yepeka na regrete jebe unafanya kazi ikusa ya bure. Mili regrete, mina sema oh voilà. Mwangarie systeme kule inetufikisha. Njo inetufikisha uko kwenye tuko leo. Mutanyurumia meteo tena ilisema kuwa mvula ya bon hii mashiku tu na 3-4 jours mvula itoka ya mingi. Mutanyurumia kama nasikia mvula no tunaendelea. Ni ya nguvu sana nje. Temperature inaendesha kushuka. Alors bon tutaendelea. Siye tunafanya kazi aina semba teturipa, ni kunafanya kazi benevola juu ya batoto ya Katanga parce que mimi ni mutoto ya Katanga. Mili tokeka ku Kongo juu ya système unitariste. Mili waka itapovrir batu. Kwa sababu wakati si tulikuwa pembeni ya mzee Mariam Kyungu wa Kumwanza, ile tulionaka na tuwaziaka ni mzee ningia atasaidia kwa Katanga irudie mu hali yake ya heshima ya zamani. C'est-à-dire ishi bakatange tunaombaka kidogo ku Kongo ni nini? Ni fédéralisme. Kama mzee le premier président du Katanga, son excellence Moïse Kapende Tshombe, aliproklamaka na groupe yake ba ministre kufanya indépendance, c'est parce que bari rejetaka ile système ya confédération. Na ni ile mimi napendea AFC M23 parce que les coordonnateurs, le futur président de la République démocratique du Congo alisema wazi kwenda direct banduku ku fédéralisme. Unitarisme tunafanya nayo ma deseni na ma deseni. Ni bantu fulani fulani tubeko na jarishir. Kama mishi kutoke ku Kongo mina kwa Australie,
merci beaucoup kwa nani consul general de Belgique mwenye alinisaidia kutoka. Kama niko nangaika, kama pengine na franga ni kuiba, shetu zobele yake kuiba. Barafiki yangu ba mingi beka nanyonyesha nini? Emmanuel, ulionaka mbali, tu avais vu très loin. Voilà leo kule tunafika, abana makazi kwabo. Système fédéral iko système mzuri. Mimi nataka kumionyesha juu ya nini? Mimi namionyesha mbele exemple ya premier ministre wetu anakuya karibu à 300 mètres de chez moi, anakuwa mishiu atuywe, aina paka mibote atuywe, atuna naye mafaa. Atuna naye mafaa. Mimi naweza kumionyesha hivi. Boss yangu, chef yangu mi anamshindia salaire. Chef yangu anamshindia premier ministre wetu wao, anamshindia salaire. Na iko clair. Aina mambo. Alors, système iko nafanya que population iko na prendre en charge mubitu yote ni yo iko na décider. Mui eta niko ni eta inaitwa Western Australia, ni kusema l'Australie de l'Ouest. Tuko na gouvernement yetu tunabavotaka. Siku ya maelection yetu inachana na maelection ya maeta ingine. Na hakuna ta mtu mwate tuimpose mtu. Non. Gouvernement fédéral iko na mandat ya 3 ans. Tunaenda kwa élection, doit changer gouvernement au kuitika tena yendelee. Mais gouvernement ya mwetu mu eta yetu shie iko na 5 ans. Na hakuna mtu anaweza kubatosha hata mwenyewe roi Charles. Puse tuko nani chef d'etat wetu shie ni Prince Charles. Nani Prince Charles wa Angleterre. Mais atumshikia ta poa. Hawezi kwenda kula saa kurecommand. No. Hawezi kwenda kwa premier ministre wa kurecommande. No. Mais unakuya huku autonaka mtu anaenda kujidebrouiller. Autonaka akikalaki kaji ya buboy umu mweta yetu. Je pense d'ailleurs ni mu Australie yote. Kaji ya buboy aikalaki ku. Kaji ya chauffeur ya mtu aikalake ku. Ministre eko natembeza ye peke voiture. Balisha kumpa voiture ya leta, ye peke anatembeza voiture. Kama hapana anabeba taxi. Ule kuna droit ya kutembeza, bamutembeze ni premier. Tunabaita kuni ba premier ndio baka gouverneur wa etat yetu. Ye kuna droit. Iko sakule kuna ni ku niveau fédéral. Ni premier ministre kuna droit na shadow puisque uko tuna opposition na pouvoir. Ule comme pouvoir, c'est-à-dire tunamconsidérer ça premier ministre en attente. Kama huyu tu bana kotola tunaenda kwa election tunambeba tunaweka bo. OK? Bon jobe kuna droit. Muone. Inchi tajiri. Tajiri sana. Unapenda kuweka chauffeur? Haina mambo? Accent. Mutasinye na contrat. Chauffeur, boy. Sabi tunabaitaka kule kwetu. Ni contrat. Kuko bantu beko nakuya par exemple mina yo moya alikuyaka huku na boy yake kutoka kwa Afrika. Ni Ethiopian. Anafika unayaba Ethiopian ba na bula buzuri banejuanaga nini apenda auje kupika afanye nini? Banabolisha no bwana huku iko nguvu bana changer mwakili banasema no. Ni mtoto yetu. Huku bwana wakati anafika gouvernement inapasha kuyua mnyumba muko watu ngapi? Beko nafanya nini? Beko age ngapi? Siku mwa garso banamwita office ya gouvernement ya yenye banasema ma service social. OK.
Banamuuliza unafanya nini? No, mie niko ule ni baba yangu muloko, tunekalaka naye ndio tulikuwa naye ndio alinikomesha. Unafanya nini au juste kule? Sema nasaidiaka mama makazi kazi kana bana bulipaka? Asa hapana. Basi okay. Hapa tunapenda uende kwa masomo sasa. Ndio tulikuitia kwenda kwa masomo. Bana muita ule bwana banamwosha di mtoto anapaswa kurudia kwa masomo. Bana jarranger mais abakuyeke banaweza kutumia bantu na bafuata. Bana kwa kuvumbula ke bale bantu wanatumikisha ule mtu. Ni domestique wa de big kunani kwa Afrika. Bali mubeba leo ule mtoto anesha kuisha masomo ni mécanicien. Eko natumika. Bale balizobeleaka leo d'ailleurs dernièrement mili monaka ule bwana. Puisque ile ngambo mili kuyaka ndio tukana nabo karibu. Mimi kwa kumwona dernièrement anesha na kuchanger. Donc, écoutez très bien. Inchi iko satukupa karibu na paradiso bwana. Système fédéral inafanya que maisha iko mzuri kabisa. Nimeonyesha wazi. Njoo système inye AFC M23 iko nakuya nayo. Mi Emmanuel Ilunga njoo pale mina bapendea. Parce que batabalaye i système ya ba prédateur, i système ya dictature iko mondani. Iko coloré madame na ya bongo bongo nani automate décentralisé kama bitu kani bongo yote déguisé. Muntu anakuya hana hata na $10,000 dans son compte, mais leo kuna kabula ma voiture kubatu. Leo kuna kabula ma millions kubatu. Mais les gens ne posent même pas la question. Il frange n'est pas toi. Wakati wanamuuliza salary yako iko ngapi asemi shiuwe. Aha. Unayako kwa mtu mmoja, mzungu mmoja alikuwa kusema antuka kama kubantu ba pole pa dunia ni ba Congolais. Parce que hii mambo inafanyika kwetu. Mape ingine no. No. Mape ingine anata ingine ya wapi? Africain, mape africain ingine haiwezi kufanyika. Militaire eko na bunduki beko na mutuma a 10 km na convocation kupelekea mtu, mais hakuna frais de mission, hakuna transport, mais eko na jidebrouiller mwenyewe kuingia motoka ya batu na bunduki anafika na peleka. Mais mzungu anasema ce n'est pas possible. Mungu bantu ba bien. Unitarisme ilitubeba mbari kabisa. Mobutu anakuya, Mzee anakuya, Joseph Kabila anapita, biote biko paka vile. Ni paka beaucoup d'enrichir, mais population iko na souffrir. On doit changer ile. Ingine ni nini? Fédéralisme itapeleka heshima kubatoto ya fwashi. C'est pourquoi milisema fédéralisme mu RDC. Fédéralisme haina tu kukatanga. Fédéralisme ni mu RDC yote. C'est-à-dire ma état itakuwa ma état fédéré. Mais iko dans l'unité. Bantu bana confondraka. Mais état fédéré, mais dans l'unité. Katanga itakuwa état fédéré, Kasai itakuwa état fédéré, nini ile ma Équateur, Kivu, nini état fédéré, mais tuko mu inchi moya la RDC. Et je vous assure, itasaidia saidi kutawasa tuma compétition. Munangalia benzenu, sa personnellement ni munangalia ngisi batu ya ku est. Beko na jidebrouiller mwi situation inyewe Kivu na bengishamo, beko na j'en sortir. Beko na parvenir kuuza ma transformateur d'électricité, beko na parvenir kutengenesha mabalabala. Et je me pose une question, kama situation inarudia mzuri, ma système financier, ma banque inaanza fonctionner, batafanya nini? Et tunaweza copier? Tunaweza kusema non, tuangalieni. Et à ce moment-là, chie na chipwetu.
Tukuna bantu banaya kupilote hii systeme ya federalisme. Beko pale na badada beko hapo. Bata pilote ile systeme itakuwa mzuri. Kukasai kule banakimbia kule. Maminereshi inaanza kuonekana kule. Kama tani buloji mwenye banakimbia. Banarudia kule kwabo bana. Na bo banafanya yabo. Kama ni nini tourisme industrie ya touristique banafanya banayenga mabuilding mzuri ya mahotel bintu kani. Bantu bananza kwendako. Mimi sitaenda kwa pale. Bananza kutembelea kule. Bubaya boku wapi? Dans l'unité. Fédéralisme ni système mzuri. Ba chef coutumier betu mushikie mzuri. Depuis ba Belge baliendaka, système iliku yapo ni système ya prédation. Kwanzia mwa Mobutu, mpaka na leo. Banemiweka a genoux kwenu. Sultani wa kuheshimia. Inafaa munenda ku Nigeria muone. Je ba sultani banakuyaka. Beko na beshimia. Nigeria na mali mingi. Juste le pétrole. Mais beko ba mingi sana. Ni premier pays mu Afrique iko na population munene. Mais ba chefu yabo beko na beshimia. Mie na sheni yenu Katanga inchi yetu. Tutaendelea kumeshimia na tutapenda ile heshima imirudirie mkwene heshima kwenu. Et d'ailleurs, État fédéré, ikakuya Katanga, ita travailler en franche collaboration na ba chef coutumier. Très bien. Tout a mis patia. Il est gouvernement, il est. Aina mie. Il est gouvernement, il est. Itemipatia moto, itemipatia mai, itemipatia biote tukuna mari kwetu. Ni coordonnateur yalisema ni système beko nakuya nayo na shie tunaklame njo système tunapendaka. Mwangalie États-Unis d'Amérique. Il y a 50 États. 50 États. Ma État ya kuungana pamoja iko 48. 2 iko inje. Alaska na Hawaii. Mais mwone ngisi beko na collaboration. Mwone inchi kani pa dunia itaji compare na États-Unis. Inchi kani. Puissance kani pa dunia itaji compare na États-Unis. Est-ce beko divisé? Mite mpatia exemple moja. Ku New York, another exemple, ndio mambo inafanyika. Ku New York kuko leo nani maire de la ville, na gouverneur, maire. Ekononisha benye bali muvote tutafanya hivi. Leo banaanza kukritike ni socialisme, ni nini? Bon, ile mambo ya ile mimi nataka kusema nini? Anasema puisque ma réunion ya Nations Unies inafanyika mu New York. Ndio mule mko siège ya ONU. Anasema ministre fulani wa Israel akikuya hapa tutamfunga. Mitamfunga. Pisi ni mvili yake. Yeko patron wa New York. Pisi ndio mayor wa New York. Muone. Hakuna mtu anaenda kumfogea hawezi kusema. Mais loi iko quand même, loi iko pale. Bali mfasilia ali comprendre. Ce que j'aimerais dire nini? C'est-à-dire fédéralisme ni système moya. Iye kunapatia pouvoir population. Kukatanga tutaprendre en main maisha yetu, mugini yetu na tutadirige shipeke. Unayua wakati unesha kujiba. Njo wakati kama unapika hata mkono pa meza. Na bile bilikuwa pa meza bitatuntuka. Mais kama una njala, unapika mkono pa meza, wewe peke itakuma? Leo tuko njala ya nguvu sana. Le moins que nous pouvons faire que tout respirer ni système ikunakuya na AFC M23. Mina rudia pa ile. Au cas où abifuaniki, banengia abifuaniki, à ce moment-là, tout angaria.
Mais je suis sûr que batetimiza. Parce que kazi beko nafanya kule ikuonekana ni kazi mzuri. Unité dans la diversité. C'est-à-dire unité ya Congo inajipata mu fédéralisme na ma état fédéré iku ya kungana. C'est simple. Kitu kinakosa tu ni volonté. Fédéralisme haina séparation. Non. Indépendance ni séparation. Na kutufikisha kule ni attitude mubaya ya ba Congolais. Mina répéter. Attitude mubaya yabo itetufikisha kule. Puisque kama unakuwa indépendant là au total, hauna na kitu ya kurandre kwa mtu, compte ya kurandre kwa mtu. Mu fédéralisme bien sûr, tutakuwa na pourcentage, tutaanza kupeleka ku pouvoir fédéral, puisqu'il n'a pas fonctionné. Si tutakuwa na polisi yetu, tunaweza kudirige ma école primaire, ma école secondaire, sauf ma université. Sasa mimi naonaka hapa, mishipenda se tu copier, mais hivi niko naona kuko police fédérale. Ndio, kuko police fédérale. Ile ndio inatumikaka na Interpol. Mais kama unabangalia umu mwetu au utaona katangwa na beko kidogo. Abapita hata kusan mweta yetu. Abapita kusan. Iki eta kinyeki kubunene kushinja Congo. Vous imaginez. Mais armé, oui, armé parce que il est iko dû à intégrité territoriale na souveraineté inyamugini. Parce que mon système fédéral armé, il est dirigé par le gouvernement fédéral. OK? Ma hôpitaux, pas ça ma université, c'est-à-dire kuko fois chez mutakabulana. Le gouvernement fédéral n'aleta 50%, moyen mon aleta et on avance. Et d'ailleurs ça quoi tout katanga. Bingine gouvernement fédéral tunaweza kuifanya. Mabalabala ima national bitukani on doit les faire, tunaifanya shipeke. Tunawapatia tandeni batalipaka wakati nje bata haina problem. L'essentiel tutabeba mukini yetu. Tutabeba mukini yetu tunaanza kuidirige. Kimya. Tunaendelea. Hakuna hata mtu moya atetuatake. Hata moya ni kwetu Katanga. Batu bengine kama unaona ba politiciens tukatange. Mubaone leo bado nasemea wapi? Leo bado nasemea wapi? Un fédéraliste ne unesha kula ya unitarisme na kuyana unaanza ushindwa kusema. Dans le système fédéral, akuta kuya bexilé, mutenda kufanya nini? Munatoka pouvoir central, vous rentrez chez vous. Dans l'état fédéré, munekala kimia. À moins que vous fassiez crime moi munene. Et à ce moment-là, peut-être Interpol itakutafuta bitu kani. Et c'est simple. États-Unis go parle avec 50 États, beko unis. Mupaka le jurisdiction balifanya 250 ans d'anniversaire pour leur indépendance. Mwangale succès. Et minarudia jua kumaliza. Mie kama ndiko na soutenir, na ndiko naendelea kusoutenir AFC M23, c'est parce que bobeko pragmatique banaonesha. Bien que Chilombo Kivube anafanya yote juu ya kudetruire nini ma relation ya Kagame na haifanye kitu. Dernièrement Bill Gates aina mtu wa kuchezea alishuka kule. Mimi naisha pale kusema hivi, shie batoto ya Katanga tukwe préparé, tukwe bien préparé. Du système iko changer. Tushifanye erreur ile ilikuya wakati Muzari kuya. On n'était pas préparé. Et njo kwa maana muraanza kuona batu ku marché kuma Kinshasa juste juu ya poste. Poste nye kesho leo banakupa ile kesho itakuisha. Mais niko indépendantiste Katanga. Mimi napenda mkini yangu Katanga. Mungu apate kumibariki sana.
Tutaonana tena kesho mu emission ya dada yetu Honorine Banza, na ile emission inaitwa Actualité hebdomadaire. Tutamfuata kesho na saa moya. Mungu apate kumibariki kabisa. Tutaonana. Aksanti. Ulasunga, if you need ulasunga, nama onda ine, ukasunga pantuni, wenu na ine, ukasunga pantuni.